E fatalo fat foi Samoa ile nei afiafi o le aso sa i lau mai mo mai lungo le televisi tolu i Samoa. Ai mai se foi le mai moa mai o le tātua tunu i lungo upengo whamtalanga le YouTube channel ma le Facebook ale Talanoa Live. O le tātua por kalame le nei Sunday with Tele ai talofa lava. Momo foi ona momoli la au funga whaafitai le tapa au le langi lo wanga lei ya Samoa le atu nupeli le nava yaso. Ai mai se foi le alala mo papa ao tātu tangata i so se vaenga o le kelope. Samoa e ngase toa ai ola pule. O le mai taule na i le wha moe e pe o ne yele wha to i senga le pale mio New Zealand ma le malo New Zealand le vai yaso watua nai. Ia afianga na anga leanga i o tātu tangata Pasifika e le vai tau o le fitusfulu le vai taimi o le Dawn Raids. Peitai e iai e le wha moe. O le a wha pea foi o na tali mai le malo i le talo sanga o lea wata oto atu ia le Pacific Leadership Forum in New Zealand. A wā i lātou o lo overstayer po ovaso i tutono New Zealand. E whatalo whātu lau fionga i le aloli, lau fionga whepuleai, semi whepuleai. O lo o ta oto le wha moe le aso tofi nei, o le a whapea o na tango fia ai, e le komiti whaapale mene, le talo sanga mo pepa o lato ua ova aso i New Zealand. Whepuleai se i e saunoa, o le ase tūlango lo iei le lango o tātou tangata i tutonu o New Zealand, i le nei mataupu. O la ka whai mai ara ka māroa ngani whaku i la kaua. Se i whaki mangaro rewa ngai sān murianga. Wa lao foi le vasa ngai a sui. I kuranga masangi ma kuranga whaarupe o ra kākua kungu. I ngungu waku whaakingi o kausala. Ai whakara whaku i le nganga whaaroalo. Tere ai ma le fisiri. Po le ara kuranga o le langolango o le kungu. Po marosi. O le upumongi ai e mo kwa marosi ke le langolango Samoa. I le maka aupungi o le overstayers. Mankua foi. Wongo pe fiku fongo mo le kungu. E o ingala e pe e pingi mai ai rau kala le whaktere ai. Pe kui ki o rika iafe ka ngaka awai mai. Ia e le ngaka leo le langolango a whawhengainga. So se whakawhai kauranga. Rongo winga, o ro ka akele langonga lea, e lava lea rofo kanka uma. E a laionga langolango marosi i maka upu lea i mea kau overstayers. Ai lega ka whai rai lea o le ariari mailungo langolango isi ku uma o ngusila kai peo Invikako, Dunedin, o Wellingkonge. Ia o peo mea uma ia le wakusi mai. Kusi mai a mai le lako langolango. I kako ka upu kere o le overstayers. Leo a maka mea inge i au kelangi. Lau fionga pulea i o le te fono o le tupa Samoa, le Pacific Leadership Forum. Lea iai le tāpenanga pei o na iai ia le petition po le tālusanga na tuinatu i le tausanga ua tuanai. A o lea la ua whaelo mai o le a fongaina la o tō mata upu ma tango fia foi e le komiti whaapale mene i le aso tofi nei. O le ale tāua o le tūlanga leo wa iele mata upu. O le kuranga piko i maa le ale la kiki a le vaaya ku i ngei kaimi. A wafo leo e ngofo kāpua i le kako kungu ma po whara la lako kāpua inga. Po le ase me o i le whinga ngaro o le komiki al parmengi leo o lako ilo inga la kako maka upu. E a lea laua kura i mai o la se kofi. Leo o lau kongi o la kāngo fiai. Le kako maka upu. A koi foi la mangisui umo o le komiki o lako mo o mia waku. Inga ia wako lako kala kusia ma whaamakala au ili aku ako ma lako kusi lango. Inga ia sanga whaamaukuinga le whinangangaro fo le komiki. Ia maua kongu mea umarana ko ki fia mo mia. So le karea kula te rei ai. Mo se awa ngoa piko i ka ua rea. Ai pe ngo whea koe maale ale.
o ngā kau ke kwari ni alawa. Pe iai se nganga mo i ora nge komiki o la whaamingoi. Pe la ko kia rorofa, pe le rorofa. A o lea ka pua i lava na ku. Tere ai e ke le lava na whaarolo mone kako langolango aku le komiki whapare menge ma le kulanga wai ai o ngo wawawe o ngā kako maua rea mango e kako fia i le kako makau. O makau pu whapenge i kulanga whapare menge meo. E kai a koare rua kausanga o karikati. Ia e lei foi se whainga so far se komiki le pare menge a o ia yonga kiuke ma o ngā kulanga whakomiki o le pare menge a wafoi. E rai karikari mai a le malo. I se kāpenganga ar komiki rea. Ia o rongo wingara. Ke le ara kako whawhikai. Inga wawawe nga se e mai lumor kako waa. Ia pe o le a kaka mai e manguia. Sei e sau noa lau fionga whipulea i tūlanga o le tāpenanga. O a vaenga au tū o lo o ave iai le whaamamafa i le tālo sanga le nei. Wa o le tālo sanga. Mo se ava noa e whesoa soani i pepa i amawhai ai ono no mau pathway to residency. Mo i lantou o lo o vaso i tono New Zealand. O vaenga ke kele o le kālo sanga tere ai. Ngō mena mō mua o le wha mai le o le koviki. O se vaenga ke leanga o le kālo sanga ngō le kaumwhai e kālo sanga aku le marongo usila. O ngō o uso ma ko whawhinge overstayers. E leo whaingo fie o ngō mai i ruma. Po rea fwoi le whapea mai o le malo a mea, rea rofa mai mi whakanga mea, pe a ke wa fia sesi. Ai le whaingo fie ngā sau sesi i ruma. Wa fwoi le e kuma ware sora kai ma whela fia ai. Inge i ke wa vea le aluaku ma me e ki poki ai. Ia upu kou sao wange le whafonga le kungu. O longa lua. O le kele o ai ngāra ko ia mo ia overstayers. A ua mauku i ngusira o la kukulanga. Kele ai ngā wa o ngā la ko whangau. Ua mauku fo ia la ko ngā ruenga. Ia ala e mga koe kau whai maria pepa ma pakulanga whapenga. Ia o longa kōru. O lea o ngā o kako ngaka overstayers nge vāngi fwero la kō malu. I ngā ruenga a ngusila. E le kasi se ngā ruenga, e mai se ngā ruenga whawai kaimi. A wafo e le o lava kako whai ngā ruenga ngusila. O me whera ngā re e kaukarangoa koe whera kako karosanga ia ngusila, ma le malo ngusila. Si a mai se awangoa ngai overstayers, umangai e lava ai kako whai ngā ruenga e kero o awangoa o lo i kaimi ei. A mai se ia kuranga whawai kaimi o ngā ruenga whawai kaimi. Ia peo vangi kere ngai kolu tere ai. Pulea i se e sau no whalau tele le vaenga lea sa e ta ua i se tasi o vaenga au tū o le tālo sanga. O aafianga ia o le koviti po o le manunga i le saunga le mua ni usila pe a whai e tūla i mai se tūlanga e aafia ai seisi o i la tau nei o e mai tau atu se mea o le se fululua afe i la tau o lo o vaso. Elena o Samoa e olo ia le Pasifika o Asia o Afrika ia Europa o se whainu mela se mea o se fuluma le lua afe la toro ova aso ai se afia se e sau noe popolenga ia le talsang. Tere ai e mokua ke le lava le afianga o ngusila i le kulanga o le koviki pe a whape ke i wa maua ngisi o overstayers i le kuranga lea. E le whaikeke, e le whaingo fie, e whaikeke ngā kā e hoi le marongo sila. O ngā le kuranga lea o overstayers, e ke le lave. A wafo e le whape ngāka o ngofo mau. O ngela e ai le kuranga kauma whaifoi o ka ngaka ngofo mau la ko ia sanga kongu le whamai. Ai a whao popo mai ngeira ma ka ngaka overstayers. E o ke le lava whare kongo la kura mai. E re ngaka i ngusila, a o ka ngaka kai ko kasia la ko le e over la ko ngofo i kongo ngusila. Na wa e le o whape o mawhai o ngā whakapulaa na ngofo ar ka ngaka overstay se mea mo i fia ngofo ai. O le overstay ara ko ia kai pe ia o ka ngaka refugees. Pe a ku ar fia sao. E move around i lei ku, mo lei ku
o lea whare, malonga ai ngai lea kua ngusila, po se ai ngai lea kua ngusila. A o ala ngā kuma wha mai. E o ngā whiarore o ainga. A whiarore o ainga, a whiarore soi fua maroro inga ngusila. E le whaingo whiere ka penganga la o menga. Pule ai se i sau noa i le vaenga lea sa e ta ua o se vaenga au tu o le talu sanga. O le to tele o tangata nei o vaso e o fie mo tatu tangata Samoa. I ele manatu ua mautu o lantou ainga ua fai taito lua niso i lato i nei New Zealand ua iei whananau New Zealand. Ai mai se foi ua mautu ngā luenga. Se e sau noa le vaenga lea na e taua. O ka wotele ai o kangakai o maukuora ko ainga. E reo iei se kupe ke lea ngusila e whaaruai. Whape ora i lungo spengifiki, po iei ngisi vaenga o kupe e au mai e le maro ngusila. Leo lau ngā lua la kou e sue la kou se rengi ma o lai ma la kou whangau. E lea ia me se kaimi a meo o wha moi mai le maro ngusila. Ai a whape gila e ngō fo mau. Pe a manguia ngia o la kou pepa mea penga. E ke lea le la kou sao ngai le teksa ngusila. Na maua foi ngisi vaenga kupe ke le ngusila. E a fua i lungo o la fonga ngai kan ka uma pe a whapeo la ngofo mau. Pule ai o le leisi vaenga tā ua lava i lau sau noanga o le whaamamafa o lo ave le tālu sanga. O le tūlanga lea o lea mo o mia i New Zealand tangata whai ngā ruenga. Ai mai se foi lale vai teimini nei o le COVID o lo o tāo fia e whi malanga inga. Mai manatu e to tele tangata sao mai atunu i whafo e ngā rurui. A ua iei foi ma le popolenga o le anga i mai lava e ono moa i foi ma a fianga o le COVID. Mai se a e ulopa ma le nā vaenga o le lalolangi o lo malosi ai ia le COVID. Ai o le ale tā ua o lea i tutono New Zealand nisio i la to e mawhaia o na whaatino ngā ruenga nei. Maulo iei foi li to mai. O le upupungianga te rea ai. A whape ka kala ngai lea wango i e o lo overstayers. O le a mawhai o ngā whaakumuinga uma a wango i o lo a wango mai lea ngā ruenga. E ka ngakaia pe awa i ka ngofo mau. O rongo winga. O la ke le foi la le mama o ngā ruenga ngusila. La le si la ko poronga ko kau ai i le sioki o kakawhai ngā ruenga. O leo whaapopo mai isi ka ngaka. O lea wo lewa ngai ko ngusila. Ai le i whakangoa, e le i whakingoa e le maro ngusila, sa la ko kulanga peila, o le mele wei kalsang, ia ngofo mau ngai ka ngaka. Inga ia kele malama kakawhai ngā ruenga, e mawhaianga whakumu a wangoa, o ro ia i kongo whatwhanga ngā umangusila. O le kele o ngā ruenga ka muka, ke ia mankoho le maka amupi kele ngusila, ngi kaimi o le sioki o whane. O le kele lau kong kalake uma, makua mo o mia i ka ngaka whai ngā ruenga. Leo kai ngā lava maka whai ngā ruenga. A o le kele foi o ka ngaka, e anga waa kele i kuranga kau ka muka. E le ngaka ngā o whakoanga. Whakoanga rai e ila ko mau ngā ruenga kū mau. E le ngā ruenga whaavai kaimi o ngā ruenga kū mau. E mawhai kau ka ngaka o ngā, ai ngaka whai ngā o awala. E mangkua vai awala, e o ka o kaisi ngā ruenga o awala. A o le kele o ka whai ngā ruenga mo o mia. E le o kai fwoi lava ka ngā kai whai ngā ruenga o le awala. A ko mara kele o isi mau ngā ruenga te re ai. E le kai uma ngā ruenga. A e le kai fwoi lava ka ngaka e whai ngā ruenga. Ia, lau whionga whipule ai. Au maia lau saunoanga. Ia ele aunga ma le whaanaunaunga. O le tulai o taitai e pefo o na ele Pacific Leadership Forum I lau whionga. Ia ma taitai o le Pasifika. Ina ia whaatino le nei tālu sanga. O le a se tāua. Ia ma le whaanaunaunga au tū e mafuai. Tere ai moro whakalai anga I kuranga leo le whangaungaunga o le atunu. E mangakua Samoa vai ange le pōwhalanga ro ka po inga. Ka ke kāra sangaku o a whaau I le maronu sila.
i le kuranga maua lalo, ma le anganga inga i arofangia e ngusida ro kako wha moe moe. E leise siu kako kau kase pola, pe kau si fo i se ka, e leo kako lava o le panguka, kako ke o lava i lei o whaaroro, o le kako wha karikari, ma whaarongolongo, po whea o iei le kofa, i le malongo sina. Au le anganga mongi sa moa, a mai aro whilangaro, ku whakasi mangi o mako loko vai vai. Kako ka kalo i rumo le kuang. Kako ka kalo ku i le kua e rofangia ngei vaenga, o ka ngaka o kako uso ma kako ko whawhinge. A manguia, o le ainga o kako uma i rumo le kua, fo i aronga vi inga. E o le kalaku lea te rei aisai mara whawsiri, whawtai. O le whatatanuanga le nā ma le fionga i le alonei, le fionga ia whipulea i semi whipulea ai. Se tasi na loto lotoi le vaitau o le fitus fulu i whesoasoani ia whianga Don Reich na iei o tātu tangata. Iei foi tūlanga o le mau o le sitiseni, a le foi wa tūla i le nei vaitau, a wāle tālo sanga o tu inatu i le pānemene. Mo le manuia o i lātou o loo a fia i le ova aso i tono ni. Sido le a whaile malolonga foi mai, o nā whea leo le fionga ia tofilau, Esther Tofilau. Talofa lava, o loo tātou iei ni le vaitau o le sawa o le whaatino kolosi, ai maise lava le internet, o loo whaonga ine o tātou a inga ma whanau, e asi e ilunga upenga ta wha i langi mo anātou sa ili ilinga. I loo i tūlea, o loo iei se a ta wha tai o le World Wide Web, po o le upenga ta wha i langi o le lalolangi atoa, o loo iei upenga le lei, ma upenga le tāla whengai, mo tātou a inga. Mo se whaataita inga upenga le tāla whengai mo tātou tangata. Pornography site. Upenga o ato wheusua inga le tāla whengai mo le ola mamao mawhauwhau o tātou a inga, whaapea tātou whanau. Phishing site. Upenga o whaatou sina tau whaasese. Mo le puipuia mai o lou a inga, o loo whaonga ina computers, o telefoni, ma le tele o isi vaenga e asi e lunga upenga ta wha ilangi, e ala atu i le wifi ma le internet o lou maota ma lou whani. O leo wa iei le wha mamā o le internet, po le wifi, le traffic.com, se fulu ono tā la fitus fulu sene i le masina, ai o le a mawhai, ona puipuia mai ei lou a inga ma lau whanau, i nei upenga le tāla whiangai. Le stala nei traffic.com, manu o iai le wha moe moe. Fai wo te uti le seleni, mana o miwave se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Matala noa i le fionga ia Tofilau Esther Tofilau, mo sau no ngā tupe, e iai ngā whapitoa. Mana tua le Pacifica Market i malurewa i asa whaile te itasi mai le valu taia o li tolu lea fiafi. Tele le vaisalo, koko esi, wha ausi, pia sua whai, koko alaisa, keke pua amare keke mamoe, mo le malu taia o, maua le mutalo, luau whai aia, le size tu, matau mafa SS, onongi le papa kiu, muri pipi, male mamoe, tele lava ma mea taulima Samoa, male Pacifica, a fia mai loa i le iwa lima Browns Road i malurewa, Pacifica Market i asa whaile te itasi. Samoa o le a whaauau le tātou whaasoa, i tūlanga o le tāpenanga o lo iai, le whaamoe moe, i le mata upo lo tāu sangai le maloni sila. Mo se awala e whaamamai, ma mawhai o nanofo mau lātou lo o vaso. I ele mai tau whaamaunga le atunuu, e se furwhaafe mo na tupu, le au whai o lātou lo o vaso. Numero mua i lātou mai tonga se vaenga lua afe 5 salau. Numero lua o lo ia Samoa se vaenga e afe 5 salau mo na tupu. Lona tolu o Seina, afe 5 salau mo na tupu. So o Intia, afe 12 salau mo na tupu. E le la ititi nei whai numera, ai o lo atangia fo iai, e le o tangata umalo ova o tangata mai le Pasifika. Na o le tasi vai tolu,
o le whainumeres fumo le whaafe e mai le Pasifika pitai. O leo wa tulai le tālusanga e le ngata mo le Pasifika ai ono manui ai i lātou umalo o vaso i New Zealand. O se whātatanuanga le nei mai le awhionga i a Tofilau, Esther Tofilau. Talofa Samoa, Whaamālo Soifu Maua. On Thursday, the Pacific Leadership Forum will make submission to the Parliamentary Petitions Committee requesting for the New Zealand government to provide pathways for overstayers to gain permanent residence in New Zealand on compassion. I went along to the Samoan Community Whono in Auckland. Sa lofa lava ne vaenga le aso ia mo lava na mo le nganga le fafta itele fafta le tuono faiona fata nuina ne fa mo esere matsingo fie ma le tsawa o se matua yo o fafta lo roto ile ali ona wo ia a mai le ne ma no em fai e ona ave na stal sanga itson mo I mato le ia le atu fafta itele na fionga tele ai e mesi le komisi ia na tinam te mama tio lango ina ne fa mo ma le nganga fa alo almani tele ne ya so fa sai so fu ma Emmanuel ia le nei tula ne ya so pe ona ya I fa songa tsono ne atu no ia ma tu se mo fa tele lava ia fionga foi e to fa mama to fa loto ia mo fa ona e se to fa ono ne fa mo e pe ona ia le ne ya so ia mo le to fa tele I fo ia la to e mas fo la fionga ia tele ai ma la to komite tu sai ma fa mo ia ona o le mana mia lava o so ale mai ma lo New Zealand ia mo se o tato tu no ne Samoa ia ele o ma wale no fu mau ia fa taima vi ia le tua ia ona o ngaluenga mamana wa ia fa ia ai ma se fo ia fa ingo fia o wala o lo tape na ina mo se manuia o Samoa ia o lo tau tua tsono ne ia tu no ia e vato ele fa tele ma le nganga fa alo ia manuia lava fu nga uma manuia Samoa so I fu ma ia manuia ia mo na fa tai le lo fomlanga le tswale le tsula fa tai fo wa mai ali fum tanga le fo tsula ia mo le tswale fa tai tele le tua o no lo na lo fomlanga le I le fo I aso ai le ngata fo ile mo lo fa tai la tsolo fa pe ona tu na lo su o ma la va si lo mana manuia mo alo fa na we masele ta tuno Samoa fa piona o vai ne atuno il matutaro la vai le sungal pare mia fa pere capinita fa mole e to vallo fangia le mato tar sanga I fa pena ona to lango ina le matar sanga no o tauto ina la fona yo mato ai ngai Samoa e vi e pere no fa malanga le i fa matalong le tu ina tu no Yesu amen. Ia vi ia le atua nei tula le aso e mo lava na o whaatai le lo fo le atua o te whaatai fo ia te ila tuna tape nei nani nei pokalame o no mafua o I mātou le au overstaya ia e le whangaroina fo I pasta motu wa whailani lana fo launga sa taula mua fo I le tape nei na o no le alo whai ia te mātou o tangata overstaya ia paare nei tula I'm overstay o I to lima la whanau ma o te tala noa I o langona mo o manatu o te whaali o langona na mato tau no le o lima ni New Zealand so solu la whanau ni New Zealand na whanau e to tasila e sisengi ai o no sufisili lo mawhawhau li stolua e le lopo mai New Zealand te ina le lopo fe e si seni ai o leo tau sangaina fa mole New Zealand Jacinta really need your help for the family all overstayers please help I need help please talo le atua na ia whapena tapena le atua mea lava e awala mai nei tangatu tapena ina ia te rato ona le lofe te mātou overstay in New Zealand ia nganga whaftai lava. Thank God for this opportunity for me to come here and witness the goodness of God, and it's an honor for me to come here and
Yeah, just to support all the overstays here, especially for my brother, which that has been here for quite a long time. So, on behalf of my brother, just want to come here and support him as 100%. So please, New Zealand government, if you accept him, and especially to all the overstays. And I thank you for this opportunity. So hope you will make a good decision for them to have an opportunity to stay free in New Zealand. Thank you so much. God bless. Ja, emo won paftai neta eo. Wa mong normal malos. Tunat po se pamtalanga tu sai fon manei fon hamon moi. Samoa. Wow. Tau tala ki mo dei TV. Ilang fai tato tu mai lo ao. Wat ro lima tato te lang lang oina ni famoi moi Samoa. Na yo tato uso ma yo tato tua fine ta mama tina mai so whanau. O lofa pēo na nufu sala le ni atunu o New Zealand. O te talo foi te maali. O Samoa lo i eitu tono le pan mene. Te o tu talia le tarsanga na yo mato uso ma tua whawhine. Mai se pasifika atua. Ia whapea no tōlanga la hoina nena whamoi moi. Ole te aue a te au nei tausanga. Ona ua tere nisi o swinga sa iai nā tausanga mabai. E pe ona maea le e to ring sa whaiana sa. O lea ina impainda tō lang oina nei whamoi mai. O se tauma fo nei whamoi moi. Ina ia vea lea. Mas pela au au ngā mo tātou ai meso tātou usua Samoa. It was a full house. We also got to hear from the community. Ia, o le whamoemoe al nei aso ia moli atulenga whaftai o le support. I put all my fully support to the Pokalame a maise o le submission e ala i talangolangoina fo i o tātou tangata. Ia oe fo ia maise o nai mātua nisi fo i tono e kalesia o lo o tau mawhai o la tau pepa no whamau New Zealand. Me lea ia, e talo atu fo i o le tunu e maiso Samoa uma o nai leaders, pastors, ia a maiso taharaputonga. E tatou langolango ina, le whamoe o lo tau mawhai fo i nei vaenga ia le ASA. Ia maise fo i o nai tamali ia, ai maise fo ia o le manatua fo i tamai le sunga ia Reverend Motu Matia ua tu ua le malo se tasi fo i o le sa tu le foi ai maise fo i se langolango ina le mata upu e pei ona iele nei whamoe ia, whaftai lava manuia Samoa Couples. Ia, e ao lava ia tātou li malo tātou atunu. O le tātou lima ma tātou puna wa. Ia maua le senofo mau mo i tātou o lo tātou atunu. Ma se foi ona i tātou tangata lo whai mai, tonu nei. Lo whapena ana mana o mia i la tau pepa whainga luenga. E ala mai lea i nisi foi o company, taitasi. Ia mai se foi ia ma nisi foi o atunu o lo whai mai tonu New Zealand. Ia o le ala lea le ena ana tātou lango ina le nei whamoe. Samoa ia alofa mai. Ia tuatu pe ile tua o tātou talsanga. Ia whai on tātou mawale nei no whanga tū mau. Ia po se sengi fo i po ni o tātou tangata o lo ova i nei. Ia alofa le tua whatasi mai le nei tū la. Ia la tātou whamoe fo i mo la tuatu i nei tātou tupu mai e lo o la watu loi i whamoe la stofi. Ia e te ao ia tātou un tātou talo i le tua. Ia mal whaaloro lava. Ia whaatasi mai le tua le nei tū la le aso. So i fua mai manuia. So, my name's Eleni Mason. I was in New Zealand in 1969. I wasn't an overstayer, but the feeling of doom and gloom affected us in a big way when this happened. We hung our heads in shame, not because of being
with people that were overstayers, but of the treatment received by our people at the time. It was very, very sad. To this day, we're still affected by it. So my support for our overstayers, please, New Zealand government, lift our heads high. Lift the doom and gloom, make our overstayers legal, and let them stay in New Zealand. We will continue to work side by side with you. Ia manuia lava la sanga o le talusanga a Pasifika. Ia toe whaafowina leo i luma o tatou tangata nuu Pasifika ia nofo mau i nei New Zealand. O talusanga vai lea ia manuia. Ia, o Marianne whaafusuanga le nei. Mai o te matua i au support, fully support, le matou maule ave Wellington e le matou petition. O le mea lea sa o le fono le asonga fua, o lea lava sa o tau mawhai lava e tuu te tonu o le Pasifika, ia le nei mone mana onga mo tātou Samoa. Ina ia maua le nofo mauna i o tātou tangata. Sa o wha malamala mafo iai, o le i fonga le na whai, o le i fonga o le overstayer, e leo se i fonga o ni skolasipi. Sa o wha malamalama le mātou fono, o le mea la lea, sa moa, o le mea fo i la lea o mana o ai, ia tuli loa ina pe le i fonga lea, ona o nai o tātou tangata, o lo ova aso i tutonu o New Zealand, o te ofo lava au i se sa moa, e na te le supportinga le nei mata upu, i o nai o tātou tangata, o lo o ova, ia aso i tutonu o New Zealand. O le tausanga e fitu se fulu, o le taimina fato a iwa o tausanga, o sau i tutonu o New Zealand, ma o wa o ngai, sa ova aia le le mawhau o tangata sa whai i o nai o tātou tangata. Ai o le nei, Samoa, ala maia Samoa, se i tātou wō, e whai le nei mea, tau angai tatalo, tau angai anapongi, a wana i o tātou tangata o fia maua le nofo mau i te tonu o New Zealand nei, ia o le tala lea Samoa, ia whaamanuia lea tua, ia Samoa. Whaamanuia fo i lea tua, i si o tātou atu nu upele i Samoa, ai maise i tātou o lo nofo, ma lala i te tonu o New Zealand nei. There are many reasons why the government should consider providing pathways to overstayers to gain permanent residencies, especially after the apology by the New Zealand Prime Minister to the Pacific people for the wrongs of the Dawn raids. Let's hope that the Prime Minister and the government will also be kind to overstayers. Until next week, tofa soifua. Reporti mai la fionga ya tofilau esta tofilau. I le whanutanga na whiangai mo le tātou community Samoa i Aukilani. I le vaiaso tuanai au tāpenai mo le whaamamoe le vaiaso nei o le atango fiai e le komiti whaapalemene New Zealand le nei me tā upu tāua. Ia i le whaamamoe o le vaiaso lo mumua o le avatuai se tātou reporti mai le palemene i tūlanga o le nei tālusanga. O le awhai se tātou malolonga a foi mai o nā whea lea o le tātou Pasifika Market i Aukilani i le fionga i a Tuala Tangaloa Tusani. A whai wo te uti le se leni, mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le Olwa Tasi, Olwa Iwa, Lua Ono Fitu O. Olwa Tasi, Olwa Iwa, Lua Ono Fitu O. Matala noa i le fionga i a Tofilau Esta Tofilau, mo sau nono ngā tupi, e iai ngā whapitoa. Mana tua le Pasifika Market i malurewa i asa whaile te itasi mai le valu taia o li tolu lea fiafi. Tele le vaisalo, koko hesi, whaausi, pia sua whai, koko alaisa, keke pua amare keke mamoe, mole malu taia o, maua le mutalo, uau whai aia, le size tu, matau mafa SS, onongi le papa kiu muri pipi, male mamoe, tele lava ma mea taulima Samoa male Pasifika, a fia mai loa i le iwa lima Browns Road i malurewa, Pasifika Market i asa whaile te itasi. Talofa lava. O loo tātou iai ni le vai tau o le sawa o le whaatino kolosi, ai maise lava le internet,
o loo whaongaine o tātou ainga ma whanau, e asi e ilunga upenga ta wha ilangi mo anatou sa ilinga. I loo i tūlea, o loo iai se ata wha tai o le World Wide Web, po o le upenga ta wha ilangi o le lalolangi atoa, o loo iai upenga le lei, ma upenga le tāla whengai, mo tātou ainga. Mo se wha ta inga upenga le tāla whengai mo tātou tangata. Pornography site. Upenga o ato feusua inga le tāla whengai mo le ola mamao mawhauwhau o tātou ainga whaapea tātou whanau. Phishing site. Upenga o whaatou sina tau whaasise. Mo le puipuia mai o lou ainga o loo whaongaina computers o telefoni ma le tele o isi vaenga e asiasi e lunga upenga ta wha ilangi e ala atu i le wifi ma le internet o lou maota ma lou whani. O leo wa iei le wha mamao le internet po le wifi le traffic.com se fulu ono tā la fitu se fulu sene i le masina ai o le a mawhai o na puipuia mai ei lou ainga ma lau whanau i nei upenga le tāla whiangai. Le stala nei traffic.com manu o iai le wha moe moe. Reporti mai la fionga ya tuala tangalotu sani o le Pacifica Market i Aukilani. Mantua fo ia iai le tūlanga tāu o le nei wha moe moe. O se Paul Kalame ua mawhai o na whaatino e fisosoani i le afianga o le tamau ainga o tātou tangata sa mo ma le Pacifica wa le ini ngā luenga po whala i titia i tūlawha i ngā luenga ona o afianga o le COVID. O le reporti lale nei. Yeah, it's Stan Street. Yeah, Supercoco reporting in from the Pacifica Market here at 95 Browns Road, Manurewa. Yeah, whaatala whaatwhoi le manu pia tātua tunu. Yeah, rain or shine, yeah, o le halo kako makiki. Tele tātou roa ese, tele tātou mea ese, yeah. Yeah, lava timu. Yeah, o le halo lava tam whai ale. I tātou vai. Aisea, yeah, mo isa manuia. Tele tātou aina. Inga ngiusila, ia le mōr kako barbecue, kere le kako mea ese Pacifica, mai konga, fiki, masa mo ale pafo nei. Yeah, let's go and have a look and see la fianga for ya tofilau, esa tofilau, for our online market. Malo lava soifua tele ai, and what do we have here, Mr. King Koko? Oh, Koko! Makau kia. So tele ai, tell us about your Koko, where they come from, how much does it cost, and where can they find the Koko? Tofilau mai mo mai lo tātou tunu o le nei tai au. O leisi le nei o loa ua whapea o na whapaangai le tātou Pacifica Market i New Zealand ma ainga ma awhio anga i Samoa. O le koko lea tofilau e silsila mai ai. O lo le lei le koko i le whaasalenga le tua salenga. O le iei le koko e amata mai ai o i whalea lupo. E iei le koko le sau mai sa taua. E iei le koko le maua mai whai a ai. E iei le koko le maua mai whalunga. E iei le koko le maua mai sala i lua. Au le fo iei le koko le mai mai whasale le anga. Le koko le mai mai iwa. Sisila iei a tofilau. Iei ma le tātou koko lo maua mai tumua. I sa matau. Whale la tai. Ia whapea foi whale a siu. O folinga na o tātou koko le nei tai au a tofilau. Ai hele mea le te silisila mai ai pe fo na wha iloa. E tasi ale koko i hele leibo. Na o le koko a iwa. Salo o esa whai le koko le tofilau. Sao le lei, tele ai? A o isi la koko. E le ai ni leibo. Langa o lai tau ma whai mai mato leibo sa vai. Ai hele mea le e iloa le lei ai wai. A saulu tangata o te mana o le koko whai ai. E iei lale mea ilo ai tofilau. And how do you know? E iloa le nonoa. O le nonoa sisila mai. E longo fia le nonoa whai a ai. O ila le mo wai le koko whai ai. O le ngongoa lea sala ilua. Ai a whaila e sau e pe e tau tutusa nonoa. O ila e au ngā te le ai. O na whaongale o le songsongi. O le koko lea, o le koko mai a whalunga.
E longo fia mana tua foi o afioanga ia foi tulango ele o le palapala e mouai. O le silale na vaenga taua. Lo tātou atunua whai mai mo mai ni usila nei. Moua le tātou koko se fululua tā la. Le whaatau le Pacifica Market. Manisio a tātou paanga ia tātou whaleoloa. Pei o le Maketi Samoa i nai Papatoe. Ulutoa and Sons. I nai o Tahu whapea foi o e Avondale. E eimale o Tara Super Value. O isi nā whaleoloa whapaanga le tātou koko. While tau tele ai? I nei le Maketi o lo paulu se fululua tā la. Salo whaleoloa nāpa se fulutolu su whasu lima. Awa le whaingo fie. A iei le tala whiwhia lea mo le vaiasa o lo momua to filau. O lea o le atau nu mai ai ia le koko mai lano, o le koko mai sale lolonga, o le koko mai fuai lalo, ma le koko mai awhenga i tumua. O lai malosi le koko i savai, a o lea fau a whiololo le koko a Samoa i upolu, ma o lea le atau nu mai le vaiasa o lo momua. Tala nao le tātou koko le nei tae auto filau. Yeah, whawhatai lava King Koko, ding, 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 and your time is up. So without further ado, we have Sene Fupuliai here. And Sene, what products do you have this morning? I've got coconut bread, pisua, siamu popo, and cocoa. Coco Samoa from Savai'i. So as you can see here, freshly baked here, her coconut bread. How much is the bread, Sene? $10, $12 for the cocoa, $6 for the siam popo, and $5 for the pisua. Okay, so come on down and see Sene. $6 for the pisua, $6 for the siamu popo, and and this is freshly coconut bread and the Coco Samoa here from Queen Coco. So we have a Queen Coco. So let's see if she can outdo Tele'ai. So come on down, support her business down here at 95 Browns Road in Manurewa. Oka. Joanna, what do we have here? Malo soifua. Ia, whataira mamole avanoa. Ia, oa olo ke whakauinga le Koko Alaisa. E lima tālai le ipu. O le Koko Esi, e lima tālai le ipu. O le Supo Esi, e lima tālai le ipu. Ia, ma le waifala e salangi mai mea umana, e lima tālai le ipu. E lima tālai? Ia, e lima tālai umalava. Ioana whelengu ki sau mai ai? Ia, o te sau mai a wau I Savai, whala tai, sa le moa, sa lua fata, ma vai te fau. Lovely. If you're from those villages, come along, support Ioana and her business. So please see the number on top there. If you want to make an order, you can call her at home for your order for mele loku, mele ainga, sosu mele lava, telefoni Ioana. Next up we have Taua. Taua, esi Taua tele oi. Oka. What do we have? Yeah. Yeah, soso mai. Yeah, whaptai lava tofila mo lava noa. Yeah, talofa kumoni e Samoa. Yeah, olo wingoa o Taua tu yatua. Yeah, olo alo fata wina taimi nei pol nei yaso. Ole fa'ausi yesi. Ma le fa'ausi talo. Es furtala le fa'ausi yesi ma talo. Ya e ira la me fa popo la wa ya le wo po tano fa popo ya le o tai ya o le taula le pulia e lima tala ya o ai lava se tasi fo yo matua tausi a tamama tina matua lo fia maua ya le fa ausi ya fa pena foi male vai ya sumai lo maua lava ya le fa ausi ya ngamo nai tua a matua ya fio mai o ai foi se fia maua langa oka ya en faiona oka lau fa ausi esi ma talo lunga le online ya lau telefoni pe mana o mia se oka o le olu atasi o tol wono le malua o tol olu atasi o tol wono le malua o ya fa taila mo le noa Faftai lava Taua. And next up we have Afa. Woo! Afa. How are you, Afa? Nice. So tell me, what
products do you have here? Also, just a few of the many products we sell. So there's the masipopo, some coconut biscuit is very nice, and it goes well with kokoesi. You know, the weather's getting cold. This will be perfect for your mornings. It'll warm you up very easily. And we have kekesanga and fausikalo and fausiesi, and you can sell them over there. And 12G Puinui Road, Market Samoa. And Arthur, how much are your masi? $4, and for a full pack is $44. And your kokoesi? $15. $15. There you go. Come on down and see Arthur, Maketi Samoa. Come and see the team, 12G Puinui Road and Papatoetoe. Come down and see them down here at 95 Browns Road and Pasifika Market. Arthur, thank you so much. Kia orana, Papa. And here we have Papa Hakaoro. We'll come around here so they can see you on the camera. What do we have here, Papa? Yes, Tofilo, we have a puke here. This is a Cook Islands delicacy. Although probably not internationally renowned, but surely and rapidly it's becoming known here, particularly in Tamaki Makaurau. No doubt it has been to Samoa, and if they are watching from Samoa, of course they love Cook Islands poke. Along with this poke is a Cook Islands mayonnaise. This is a combination of a number of ingredients. Those who have tasted, they love it. Please do come along. We have it here, right here, in the Pacifica Market here in Manurewa. Thank you. Papa, where are you from? Which village in Cook Islands are you from? I am from a nice, we have 15 islands altogether in the Cook Islands. Now, I am from the feathers of the Northern Islands. Now, this is the feathers from Rarotonga. But in terms of geography, it's actually the biggest of the country had it not been for the lagoon. In other words, you can't put Rarotonga along with all of the islands of the Cook Islands into the lagoon of Tongareva and still spare space. I am from the northern parts of the Cook Islands, and the name of my island is Tongareva. Next up we have Wella and her beautiful products. Wella, and what do we have here? Wella, tell us about your products. So we have cupcakes, it's $3 for one or 2 for 5. We have cocoa flavor, frosting, lemon, banana and carrot, as well as our cocoa dessert, $6 or 2 for 10. Wonderful, and your cupcakes, how much are they? $3 each or 2 for 5. So come down and support Wella and her kids. Lovely for the family and for their cup of tea for your guests over the weekend. And I swear this is beautiful. This is one of my favorite delights. So come on down and see Wella, and she'll sort you out. And just come and support these people. See Wella's number on top of the screen if you want to put that special order in. It's very busy here at the market. We've got a lot of coffee here. On my right side, there's a lot of apples here, oranges, fruit. On this side, Sophia's barbecue. Le moa le sosisi, le moa o le kalo. Tai lava fa tau ngara do. Ia tai lava, ia fase fo. Ia, le foi mo ka ko ulu, ka ko o le mulpipi. Ia, o le foi mo fai fe. Ngaia, ia o le foi mo ko kalo piko le. Ia o ulu kawa, ia ko me kelo me kau le ia. Yeah, le foi kera le maso le ko kui. Yeah, seafood, more malo tai. Yeah, it's a lot of barbecue. It's a lot of different food here that you could have. And I see the vegetarian option as well. Yeah, and yes, a lot of barbecue, a lot of different food here. But from me to you, enjoy the rest of your day. I'm going to continue to sell my noodles. Yeah, like noodles. Yeah, my apple for the Tassie Market. Yeah, that's from me. I'll talk to you soon. Yeah, just a massive thank you for Tai Lava Molne Yaso. You know, despite the rain and the cold, it's really cold today.
you continue to turn out. Thank you for buying the products and different me ai foi po o loa foi nei makiki. Yeah, le fo mo le manuia le tōtele o mātou. Yeah, just want to say thank you very much. Please let your family and friends know next week, same time, same place here at 95 Browns Road for our Pacifica Market. Tō whāsoi fua. Awana i ngalo le tātou Pacifica Market, pe ona ele reporti mai la fionga ia tuala tangaloa tusani. As for ile uma mai le valu li tai au, ile tolu ile au uli Imanurewa. O le faise malolonga foi mai, mo leo se upu wha malosi mai le sunga le whaafengainga ia Pastor Kevin Uruiva. A ovi ingo le tua, e mana tua i pealana au auna le sunga le whaafengainga ia Peter Crichton. A whai wo te uti le seleni, mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs, i le all watasi, all waiva, lua ono fitu o. All watasi, all waiva, lua ono fitu o. Matala noi le fionga ia tofilau esta tofilau, mo sau nono ngā tupi, e iai ngā whapitoa. Mana tua le Pacifica Market i malurewa i asa whaile te itasi, mai le valu taia o li tolu lea fiafi, tele le vaisalo, koko hesi, whaausi, pia sua whai, koko alaisa, keke pua amare keke mamoe, mole malu taia o, maua le mutalo, luau whai ahia, le size tu, matau mafa SS, onongi le papa kiu, muri pipi, male mamoe, tele lava ma mea taulima Samoa, male Pacifica, a fia mai loa i le iwa lima Browns Road i malurewa, Pacifica Market i asa whaile te itasi. Folaunga le nei vai aso lo tātou tunu, tātou te wha moe lava i le tua. Le ala leo le nei foi vai aso se upu wha malosi, mai lana auna le sunga le wha whengainga ia Pastor Kevin Uruiva. A ovi ingo le tua e toi wha whongai lo tātou tunu, e le si ufonga le tautu o pese, a lana au auna ua wha ilangi le folaunga Pastor Peter Crichton. Ia tachala lau whaalo Ia matala whaitotoa Olo uloto Sauni e talia Le pai mai Ola soy puanga Ola uku e paia e ai le mana Wa ufalo i le uku mai lo fofonga Le alie ua Ta alofa lava, ma alo le soifua. Ta tono lo manuia oe i le alofa maleanga leo le tātou tapa au siri. Ta mai lo tau soifua ma lo nei ola i le āmatanga. O whi au mga aruenga o le neiwa yaso. A o sa vali Yesu malana au so i Kapanaumi na whewhina wa i le au so o poa i e sili. Na whetalai la i o Yesu a whai eise i se fia mua mua.
ia avea o ia ma se muli tangata uma ma au nei tangata uma. Ona tango tula io Yesu au mai le tamaititi foi mai a fai e isi na te talia se tamaititi fa pene i lo ingoa. Wa ia talia lava wa. E se le ta ua le upu au nei tono le tuspa ia. O le au na la le foi mai Yesu e sili. E le o se au nei tauna ona au nei ni nei tangata. Pe au nei tangata mau mea ma tangata e maua mai ele mea. Ai a o le tangata ele maua mai se mea wale au nei ai. Le ai foi mai. O le tangata e au nei tangata uma. Ma le tangata e a vea ma muli tangata uma. O le tangata le nai sili le malo le atua. Le na tangolo Yesu au mai le tamaititi fai ma whaata inga foi mai oi se talia le tamaititi pe au nei le tamaititi. Ono Yesu, foi mai la ia o ia talia la fo Yesu. Le wa au mai Yesu le whaata inga o le tangata e sili. E le upo le atunu u whaapea o le ala i le pule o le tautua. E tai o ngā tusa fo i malea fiong pa ia le atua o se fia sili, a vea ma se muli, o se fia mua, a vea ma au. E ese la le tāua o na watele nisio a inga, whaala potopotonga, e kālesia, tele nisio vaenga ua male pelepe. O na waiaitanga tau o i le pule, a ele i tautua. O na iai le nisio a inga, waiai nisio tangata ua matai, o na e tau i ele suafa matai. Wala ona avia masao ona ua o le turna lato ainga peitai ele iai se tautua. Ai o le tautua po le au nei tutono le tuspa ia. E ese le taua. Ono le ola au na o ie ta pena i nā tuwai e le atua oe mo lau ta inga. Ina ua latu ia Samuelu e whaahu u le tupo o tā vita. E watu Samuelu. Ele i maua atu tā vita i le fale. Aina maua atu i le lafu manu. O le meo lai au nai. Maua atu o lai au na au mai e le atua whaau o lai au na. A o inana ta pena i nai e le atua. O lai leo ia manu ia malafu o lona tama. Whai mai la ia o le upatus pa ia le salamo le ua tātou taulo toa. Yehova o lou leo maa moe o ia o aina tūsia le salamo. Na tūsia e tā vita. O whea na ia iloa mai le nā salamo. Na ia iloa mai le mea na au nai. Na saula ia o ia tūsia le salamo o Yehova o lou leo maa moe o ia e le aise mea o te mativai la e malama ilana ngā luenga na malama ilona ola malana au nanga wha le tupu aise a na ia o ina mai i le mea na ia tautuai le pale mia lau i loa le tuspa ia Iosefa ai le i avea Iosefa ma pale mia na tautua i totonu le fale o Potifara. A veo se wha manuianga ma manuia i fo i le ainga o Potifara. Ina ua o toftofonga ma ilana whainga malanga ia mo o i fo i whale pui. Whai mai fo i na iai le atua, na ia tautua fo i ma wha maoni whai mai ua alofangia e le pule o le whale pui. Na ia wa aia uma mei tutono le whale pui. Ma wha atino ina ilana tautua. Ina ua si itia e le atua lona tūlanga. O mea uma na ia o ina. Mailo na ola tautua na whaatino i na aila na ngā ruenga whaare tupu. A vea ai whaale pale mia, a vea ai fo i le poto ma le tō mai, na ia haoa o ina mai, i le se fulu tolu tausanga ia na whea ngai i mawhainga tāo lona o langa i lana ola tautua. O ina na whaatino i na ai lana ngā ruenga whaale pale mia. E whaapena fo i la oe maa o mara tātou fo launga, aile i a vea oe maa matai to tonu o lo a inga, po o se sao, aile i a vea fo i oe o se whaife au i to tonu o lo tau e kālesia, ia po o se CEO, ia po o le alava se tūlanga maua lungai, to tonu se mata ngā ruenga o lo e iai. A vea oe maa au auna, ia e au o ina ai mea uma i to tonu o le nā mata whaioi o lo e ngalue ai, ina ia ho o i le teimi e tō fia ai oe le atua, a la ua tapena ina ma o ina o i lau whainga malanga e ala i lau o la au na. Whamanuia le atua i lau o nanga le reiva yaso, a wane e manato oe wa esili, ai a vea oe se muli tangata uma, a vea fo i oe ma se au nei tangata uma, i o tangata uma, e le na o ni nai tangata. Whamanuia le atua i lau whainga malanga le reiva yaso, tātou tue whailoa i whamanuia le atua ono Yesu. Amene. Samoa le tātou Polokalame le nao le nei vai aso Sunday with Tele ai. Toi tasi le vai aso no mai a leo le Polokalame whaasolo Samoans in Aotearoa. Mana tua pēa whai ngā malo le tātou tunu ma le titalo
ia tu mau le file mu o Samoa. I le nei vai aso, i whaiva matiuti o le a whenga iai. O le tautua i e kālesia, o le tausi ainga, whengai mā whioanga mo tātou nuu. Po ngā luenga o pisinisi, whapea foi, whaiva o le malo. O mori atu o lo whaanga o le tātou por kalame. Pe tātou te le whisanga i whafonga, ai tātou te aleanga pea i lumo le tua i tālusanga. Mai a tele ai, tō whā soifua.